chun thil ei zo Mr Cavalier na ya chuan ka om to lo nan Camilla chu ka dil chara ka che dan no pang chia ti ka ria ma se ngai miau si ane eng wanga du ma nge ka ni le ka mi hriat ngai poni der si lawa Mr Cavalier ka ti dan le chan dan vel ka ngai to le thi chuan star chu ke in ti chi alo ma se ka mi ta la ma lu tuk hi mak ka ti ve viau mai ka hriat thei chin a po Mr Cavalier hi ti boi chi ni lo boi na ka thlen tir wang chawin min ngai ven aniang ka boss alo ni ring bok nen ka chiang tul don ani mel Camilla kianga ka thulai chu bedroom lam panin ka thau thura dar thalanga kein en chi chu kalu ka thing ringot enge ka ngai to le mi pa pakhat wanga ka boi chan he tlak cham ka nei wanga ni thei mai angem Cavalier POV laptop ka en ring lai point ka mit thla chuan Liliana lang ring mai ka mu tira tangkhan ka mit ala em mai ni he amoi na hian min zem a ni ber mai asam a ukha ka azai dam melin anui moi tak zet bok ka mi che kop ho nen chuan an dang lam lutuk ka kop ho chu an sama buanga an mit a pola model de uliran ni bok kan mit ein ton lai vel ka ngai to le ta kanui hok ka ruma alo ka man chua a trong ba ni ai mai te khan ka mit ala tak zet dang lam takani dar kar rei po kan len tong lova hriat thei si do hian min hi betlat chimom te kha min tia a chang le a thu tak thei lu tuk hian mi sualang mai hian min in ngai tir tlat za devin min bia se a thazok dei sin mole millionaire mi hriat lo ve tak kania ani a tho na ma saberani bok palzam mai har ka titlat ami zia lang tlang lu tuk hian ana chan tir mai angem ka rebik lo le ale pekdar kar chu Camilla ringotin min ron ngai vena kalung nur viau mai Liliana in engwanga min pe hel nge ni ka hre thiam theilo a tho masak berniania zum tho ta thiang lo vasin mole sum don na chan ve topi ka in kol wangin ka noi thok te din mun ka thli thlai thina an na tho dan thlengin Camilla chu ka zota training i pe ni lomi ka thlek de huwa o pe sar Camilla chuan ka zot don ti hrelok sa ti hriat devin min changa ani chuan khoyange training i pek mi ani chuan khonge i training pek lai ka ka zo non le chuan Camilla po a boi ve deu anom sam vak lawa chol hadam min dila reilo te hnuwa thale mayang ati lai chuan ka thau thora ven di ka ngai ni chu Liliana omna lam chu ka pana Julie Kogawa zia Immortal Rules ti bulo chiara thil dang renga ngai ven man lo ka chik viewpoint min mu chuang reng lo ka ke kor ipte zenin ka ding reng anui za thlak nge angai nom po ka re thiam lo min ngai ven lo lu tuk chu ka ngai to ka tling le viau Camilla chon re thiam takina o thian khara chu vele Liliana chu aron har kok mai Liliana POV a phei khok ka mu chi chu khan fi min blanket ang mai hian min ron khu hlop ka thutna train ka zuang thau zot Mr Cavalier ka nei lu tuk chu kein chhir rum ani ve thung chu eng mai na ti boi ai lo waniang angong chen vel chu ka thlir phak to ka ni min ron en le chi chu ka sa chuak vek ka dang ro hul bok ka boi na ka tok le do na ni nge hi min chu san lok ro Camilla chu thu pe a thona hnung lampanin min chu san dei hrethi min na nuya a chu fel nu chon ka ngoi reng ka thin po a phule dut to ka zak bok si chu ka sa pup ka na ka chan don tak ta niang pressure sang lu tukhi ka zaula vem ni nge ka puilin lo viau wang zok ka ngai to na ti boi vek ka thlan te chu a bol triamin ka ria ka vahan zam chetak na ka thole ma luat wang hi ni mai thei Mr Cavalier hi mi thata ka ni chu ka ring lo fakna ka tho ka ban san te nen ain ang ringang
chu lova kamit alak tlat dan te ka ring hlel riau Cavalier POV Liliana posilai lutuk chuan kanui ati zariau ti lo hi ka tumpera ni hau lo mase chevel hian min ti lim ru riau thung ken rei po le enge ngai to riat ka chak zual I thaim Liliana engma soya tum lo ti ka riat chuan ka zota o thai sar ka lo me atong ba le nuai to noi lama mel dai bok Liliana kamit chu het a hian om o ka ti khur khur min en se ka du lom alai mel mol mei chu nga du om Liliana POV kanin nei lutuk hian thila that pha ka ring lo min chik lutuk te chu tur har ka van ti tak Mr. Cavalier hi zoom chi ni lo shim shim thok kala hala angong akhabe amuile amit chu ken kol dan dan alo bu ngawa min nui su Camilla in inuam sam lavatia I thale to ni mele aip te chu zen le a chi son ai lo ke ma zo hi che zeu chuan a oma ka be nga le ni mai ka sale pupa ka tum lo dan bokin ka lo trong chuak le I mong hian ka thok rei don sia lu hei ve bok nen training tur tam bok sia ni ka tan chuan lem dok dok a har ve em alom ka lein soi ve zung zunga Cavalier POV lem dok dok a kamit kau ka sana Liliana thu soi chu karin lo lam lutuk ani wangin kein rin tok na po asoi che ve det o ni e alian thamina rit ve khop mai Liliana chu butle ngawang ril ru thiang lim taka soi chu ni ma se ka dik don lo tlat ke ma he okay ka ka thian khara ka hoi sun te ka thole hala Liliana chuan hun rem chang ron chuwa ka ban ti ra hlaw ve waniang Mr. Cavalier khongein ka ti boilo ram che ka be se ya Camilla thiam lawani mi lawania ka che dan hi anau pang che ti chu ka ria lewin pu cha deuh tur chu kania ma se tei malutuk mai ani o kani kan thlo chu le huna chuan mo karil ru ka pe to viawang hun tha min pele ram ro ngai dam min dil char char I thayang ti ka rie chans khat ka peleng che I chet boy le chuan Liliana I top na tur ani ti hredon nia a mui chu ka lo en le a lu ka thing ringot lom thu min hril mol mola na chan le don lo wangin alom viawani nge yang le kalson katum le chi chu thlo na chu na salutukin a ron che chi ama Liliana chuan ka ba na ron chel vat ka oma ron dekang ka kor chu a hum het viau bok a ko nga ka lo chel ve vat Liliana POV kanin nei lutuka ka mai chu sale hut hut to oile thlo na ron pa ngai le nu chuan kan ngoi reng a kor chu kala chel renga aban thachak tak chuan min von ve reng bok second ni vela liam le chuan kan mitain tong chat kading il thei tro kani amit akhapa ka mui ka pe lai tak chuan min lo en reng a mui chu fo ka chak zek zek ka mui chu ka liak khu zewa aron tuai zeu thil thleng ka ngai to chuan ka zak le tu no viau mai angem eng thil nge mo ka ti chu le kha thil thleng wang khan min lo hre thiam ram ro kan thlok pa ngai le tawng polen ron ti chuan ka har chuak zoka ka ti pal lutuk ka che moi lo hle mai ka tul sun ngal dor amita poken thangam to lo Mr. Cavalier chu hriat thiam lo mel takin amita khap fuka a thong ve de uleka ni mai theye alu thing in zoi mong in akal sona ava thut fel le nu in ka thole hal chera chuan thu in ka mai ka hup ringot thil ka ti sual ta ni e ka boss nei a hian ka om to lawang za wang chuan ka khochem chemin kein ria reilo te hnuwa Camilla min ron zoma alam hoin mi thalo tak kani hi ka ti choi rei ringot enge thilom zia min ron zota kalu thingin ka hoi sun vat kan thlo chung zong Camilla chu ka zui ta zela Mr. Cavalier lam chu ka hoi to lo shrim shrim Camilla min ko muang zelin ka che a Mr. Cavalier an min lo mel po in ka en lui tlat
Darkar ruk aliam le tia pilotin kan trumdon ti min ron riat tira. Mr. Cavalier man huna chia kan chetranang. Ole kan trum huna Mr. Cavalier chuakanga kan bungrua lain pilot kan rilfel le photang chu mi hnu chon kan chok thei chawang Camila chon min rilfia le ang ka hre thiame tin ka bung ngau an jet aniam tel telang ka tho ka boile don titi driver in min lo mo kanga company hotel a min dang idu dui be thei bokang nang mai zin huna client te cham rei dana zirin I hun nei dani siam rem ve zelanga an cham chuin client tang po izui man mai thei Mr. Cavalier hi chuan hosa thlak ngai lo a cham chung zong nga charchar ani mai min hril fia le nuwa ka hre thiam ti lan tir nan ka bule ngata thlona trumdon chuan a vir kwal le phota chu mi nuwa chuan kan ting ta Paul chuan thlona a siam rema kan seat belt phelin kongka lam kan pan Camila in kongka min hon tira asira kalauding Mr. Cavalier chu fel hun kan ngak reilo te nuwa chuaka min mel le zeu ka thin a phule zot mai Camila biak le zeu nu chuan a chuak fel der to driver polo ding reng to a an tlan liam nu bung ro kan la pilot kan mangtha nuwa driver omna lam kan pana hotel pana kan tlan lai chuan naupang Christmas tu ngak lel ang mai hi kane ka phur lu tuk chu ka thup thei thlot lo ding le vei chu ka mel ton zak zaka anin sakdan chuan kamit ala tel tel bok Camila chuan kom dan vel chu alo mu mai mi alo Roma izin voi khat nem ni tin min ron zota o a hriat viavem ni kalo nui ker ker kein siam ram le ngal wat Roma ai la po ka kal to thova ma se airport ba khi chu kala pel ngai me ulova khopui ka tlo ve ngai lo ka tin wal le roi kar lonin kanum don alom ka fan kol pui don chenia atia chu kan ti tur berang zok le maya kalau bungat kan tlan thui zelang kan ngoi kar to Mr. Cavalier ngot chu ka ngai to wangin kan tlan pel to te chu muang pon ka omlo ken liam mai ringot kawanin ngei tak enge mo ka ngai to le reilo te chung kan min fop se ka du lutuk kha ka ke te po zoi vek man boss te ngai zong chi ka nilawasin chu lawa ka tan chu na sang lu devani kein ven karangai ka che dan te kha a thla ka tingotang le Mr. Cavalier midlatur hian katling lavani keini yang ti chu 6 man puya tan bak min du tak tak lawang kein ngei to alung pum do na ka hriat chuan kalu ka thing ta top rom khopui moi tak chu ken le ta zoka Mr. Cavalier hi kata turani lo chu wang chuan kein ti chakangai kein thiar filim zel to ang ko thler kanin to huna po min hrelo tur zuna wa hi katum lo bor narrator Liliana chuan in hnem tum takin in fui mol Mr. Cavalier po chu abang bik lo Cavalier chuan Liliana ko nga von lai te chu angai to leta makati ve tho atanga beikha ain me ngoi anin fop trap zong nen thengil harati ang amit meng zong chenin thila thlak takani ti hria Liliana chu ama angkop chi ni lawang ti aring tlat thlona po kha nein sum thei zia hriat pui atan chon chona ni ringot in fiam na hlom tak chu ni ama sil thlak le bok mase Liliana ril ru chu ne atung ve tlat anar theilo tur si amadua mei chedang ang tho kani se atingoi bok Liliana kha du ani Relay Hotel Mr. Cavalier Karju chialo mi pa in man mo ludukin ron hon saka hun reilo te a chuan kan chuan na po chu anai zel Mr. Cavalier Kar ka mu chuan ka hre thiam lo le pek viau Camila chu ka zota kan thlen na hotel a thleng ve do nem ni mak ka ti via vani o hotel nei tu hi lom Camilla chuan na ti maya ani chu mole ka ti lai Mr. Cavalier chuak lai chu ka va mu fo
kartuk vera tang chuan kadak chuakang Mr. Cavalier run hoi pei nen kan mit ain tong chat ain her vutang building chunga lut ngal dei ni chu driver po chu beta chuang lo Camila nen chuan chuakin bungrua kan la ang driver kan mang tha ang alom ve viau mai thok kala le roya ka hoi kuala kanui ringot ko thler pi adi la tanga boro ron tho heu heu chu ka thlirang thlifim ron tho heu heu chu ka hi pang nisa in min ron chuna ramdang trong ka benga ari char char bok roma chuan kom chiang nge ye Camila in min lo nga kang ka du tok nuwa ka dara ron khoi zewang ka lang le ati ang suitcase chu kan khaya Camila nen hotel building lam chu kan pana ka ding le chat ka ding le vei ka hoi ton chena ka ngonga kham vek to a chung chu ke en kim viau mai carpet sen mikwal te ra turin an pha mikwal omna dokan omna thleng in in pha zui mai nuam sadewa coffee in na tur thu thleng po a om thlap mikwal le an tok te chuan boro kan ti zang kha in soitur ka hai cham hial do na lom le yom danang chi hian ka tlo ma sak berin kaum ve thawa lom Camila na ti chuan ka lai len no ti pal lutuk amoi lutuka hetiang mun hi chu movie le thalak vela bak mu tur om lova ka zak zok khop ka hrialom ti te room lama chawvat tiang ti tur ma bak zom nge ngai kan la nei chumi zo mun ro pui tak tak ken puyeng che min roi ngal dor kanin ti fel nuwa room cha bi chu la in elevator a chuang in chung lam chu kan panang kan chuan lai ring in thil poi mo tak ka hre chuak zok khoi ange phone kan man theyang ka chung te ka biak wat lo chon min ngei to alu tukang Camila chu ka zota lungai su kanom na to room a phone man thei vek I chung te biak zo thil leina room a min ron mola soitur tle mala oma min hril fe le lain ka zam lu tuk chu ka chil ka lem khol boina ka tok donam ni ka ti le khia enga ni lave tinge chu tiang chu ni nga ya Camila chon lu thing nar nara min ron dui pa bok chana om em lo khai riem ka dar ka san a ka a re thiam ve nga le niang elevator ri trakang kan thleng chu ni der building chu chong som ni ani ang chong som panga na kan dingang a chung ber chu tuin nge lo ka ring thiam ve mai hol chung chu carpet in pha veka an chei viau bok kamit an la hlom lutuk room kan lut pei chu ka ang phuaw ringot anuam do ne zoi tein ka ti sepang room kan thleng ta e Camila chon pa na ron phara min noi ver noi lam kong pui po an sakdan in a zir boka a mu thei vek thil ei na mun le chauka chu sira a omang kong ka pia in kom na mun a om hallway in a zuya bedroom pani le bathroom ani ngal bok hei chu do tho devin ke en tlok I be se yang ni lo tira Camila chon ka thu soi chu min lo zum sakang kalu ka thing top nilove company in sen so zong hi atum don ti chu ka ring thiam maya ma se hei chu ka be se ai na pui de izok ka soi le line Camila chuan enga avak ma angai lo thung kan bosian na tho nom dan tur alo ngei to sa dia maniang eng pon ni se room a khan phone omang ibiak zo hostess na ti tur ka ril chun zom don sinia ngati le ang ole kalome ka ti zo chuan a bek chu khai le in room ding lam zok chu atlangang bedroom a chuan khuma oma light din na pani TV chunga kor khaina ombok pon waran pha lukhaman da ambok pa ngai takanga langsi in nuam takane room ka thleng chi chu khumbul do kana phone chu la in ka chung te ka bi ang hello kanuin ngai tha chi lovin phone alo la ang no keima kanui ver ni thaim zing rain min ron biakun kan lo ngai chang chara I phone a chiang lovem ni tinge ram dang number atanga min ron biak zo na sang min zot man vek ka thae airport kan thlen kan hun nei dan kan thla kang kan client travel Roma kan zui le sia hei tuna Roma kom der to
in ti thei zetin ka ti ang Roma mo tuin klein nge ya kanu chu thoveng huaya niang ka ril che poni oi kher lawang khoma chuan ka mu ang phei khok dar kar som panga chung ka bun to chu ka phelang han tum chin la kanu chuan min chau khop mai company chan ve nei tu hi nia ka soi zong chuan ka tho chuak hal I company thona khamo kanui na ti zom zata o kan hotel chen na po hi ama ta ve ka lom ka bel le ram avan thave ngai zong nei lovem kanu chon puya ti devaniang nu ka oki ka san deu ka sale pup pup to ngoi te yo phoi kha ka hrethiam edin kara thil kheng om chiang ani taro kanu hi chon min hre chiang thei ania nilovenu du tok to te nu in sum takin ka ti ang lili istarin ka sia aranti le ram ol henu ka thati ka hriat tir to chewa na tho tur kala neya kan da photangi o naktu ga karon bele don seunia zo na dang min zo le ka lo wangin kamang tha sok sok ka kor chu thlakin chapal ka buna kamila omna lam ka pan le wat barlian vaklawa kamila chu lo thuwa apia deu chu chauka ne laptop amanga ni chung ti zui beta em ka thut nei line kamila in min lo ti wata o betheye ka lo me ka ti ve mai ole a trai kanin ril sun zom don nia I hriat angin kan zin na hi ala thama Mr. Cavalier hun nei danang zelin kanin siam remanga I muang hian ni thum kan chamang tho tran tu ka kan chuak leang zin na tangkai tur chu min mu pa zelang kan zin zo pia in hotela kan thleng zelang company kanin report anga kan thlen chin kan hriat tir zel bokang hi tho ma sak berela ni wangin kan noya an da ring che website a ilu tanga injin na mun turi chulu tang tuna chuan kan thlen chia vai na thei ri lo tin min selfie a kalo ngai thla uluk le website ta asoyang chuan kaluta ka zauta e kanui le var ole zo na chana hune aranti le chuan eng zo na kameng zau kok hadam deuh khanom ro izir to te ka eng chen ngai hriat thiam ti hriat anga ya thil ha thlak va kom lo iti thadana zirin training pek dan tur che a hriat mai theya training zo ma poi nang mai ni zin man mai thei sin anui chok le haka lu thing bok ole kain ring tok viau mai zo nei chan line ka pasal ka va belo kange zo na chan tur min pek zo a room lam min pan sana thut na nuam deuh zo ka kain sona zo na ho chu chan ol viau mai ka hriat sa ve ka ni vain har tak chu ni lo ka chang tui via vaniang chauka phone rin min ti har zokang kamilain phone a run la don nge don lo ti ka ngei to ang tuin nge ron ko lang le kamila chu ron dak zewa Mr. Cavalier ani kha khongin lo chang lok mai ro mui phunin a ron ti ang a phone man lai la hom ran chu in a lut bo le ngal te phone a ron rik le chuan ka chil ka lem khola laptop chu khopin chauka lam ka panang phone rik top ma chi chuan ka wala man ram zam deuh takin ka beng bula ka daang hello dam devin ka changa thin a phule dup dup to Liliana imni tin min ran zot o keima ka ni sar tin ka changa khonge Camila thu pe o deuh taki na ti ang ka nual le roi to phone mang loka pui theina chikanem tin ka zotang karil ru chu in sual char char azad ve chu nei lo ram se ka ti ang ma se chan vedang in oti se ka du viau bok are ngem aron tile ka thu soi chu hrelo ang mak hian om ka soi thei mai lo sar thu dik takane reilo te kan ngoi le wang phone chu ala chel ringem ti zo ka du viawang ma se ground floor a counter mi ka kot sut ka ronda chho mai te che aran ti ang khongi room chu om ka ve man le talo min ron ti dan ka ngai dan ni big thak lo kan ngoi le wang ka room chu chong bera aran ti ang ka trong le main phone da mak bok ka tho hala
thin rim deuh zam deuh revin kamila rom lam kapanang kongka ka kika min chang lo ka kik le point min la chang chuang lo kamila chu thaim ti chen nan kavalut ta top tui takin alo mu hi lang ti boy ka du lo vain ke mange in sut chu lak ka tum ta ang kein siam le mol mol nuwa ruma tang chuan ka chuakang kamila chiar tur le ka do kana ka nu chi abok chabi chu kingin elevator lam kapanang anoi ber ka thlenin do kana mei che pakhat lo ding chuan min mel ran mai hello Mr. Cavalieran sudlam turin min ron tira nelom takin ka ti a tungei ni a mei che sambuang mit pol ral hian min zot deuh maka anelom ve vak lavani email Liliana kania company thok thar hi kamu che chu kalom hle mai kein mel hriat tir zung zunga sambuang i ve thung chuan ka chi patanga ka keler thlengin min mel chuak dapa sud la tur chuan a kal ve ta chau ka hnual ngal roi thei ma se mel pa ngai tak put ka tum ram ram sambuang chuan sud dum plastic bag chu aron khai chuaka ka kuta aron ta deuh mak sud chu thlo ram ka tuma ti lom vak tum du su nangang mei chi chu engatan ma tilavania ngei om deuh hian min ron doyang sambuang i thu soi chu thu taka lak lo ram ka du ka riat thei china po Mr. Cavalier hi ti lom ka tum ngai lo hrim hrim na hi thata ka tho ka du mai chawane thanks tin kanui luyang in herlane elevator lam ka pan le nga lang ka chau lama ti chuan sambuang i thu soi chu ka ngei to le ta ka thin arim up IQ ka nei sang vak lo chung po in Mr. Cavalier hi ka phu lo ti kain ria amit lak phei chu ka be sei phalo hrim hrim ka na hi thata ka tho ka du mai chawane sambuang i thu soi chu ngei to lo ram tumin kalu ka thingang elevator po chu aran ritarakang thok la halin ka chuakang room pon ka thlenin box te reute doorbell ang tak chu ka met rivang wang kongka in hongri ka rezui ngal zat kongka chu ka honga Mr. Cavalier omna lampanin sut chu ka king pheyang a mel chu chiang taka en lo ram ka tuma numa se ka ril ruin ka ngei to zui reng chera khan lo daro Mr. Cavalier chuan laptop la en reng chungin min nung chon tlata min mu thei lo ti hre reng chungin kalu ka bunga ta sitting room a chuan kal kwalin Mr. Cavalier omna lama sut chu ka ngata ka en nun le poina la ron hoi chuang lo engma asoi lo wangin ka chuak don nge kalom don ti karil ru ain sual boi char char ka en le thin ma se ngai te bok trong tum om poina lang lo ka tol nung hret hreta kong kalam kapan ka thole hala boina om lova asut ka da thei chu lom om ka ti vio kong ka hun ka tum chia a trong ri chu ka benga ri ngal chuak turin thu ka pe chem ni Liliana a o chu a ring thangang mai chuak turin ka ti chem ni Mr. Cavalier chuan ka chan mai lo vain min ron zot non le a milim ang main ka ding reng ringot ka om te chu a su dor ka benga chuan in thum ron tlut ka ngong te chu a sa huta ka lu thleng chuan a zamor mor mai boina ka tok le ngei don ani hi ka hnung lama thil che deuh thom ka hriata vain ka hoi le ta Mr. Cavalier chu sofa kianga lo ding reng aip te zen at bok a thlir ngai chu thlir renga ma se chik devin min enin ka hria ti boi tu nei ve lo ang maya a om ti chu kanin an lo na lan tir tu ni ka chua tir chem ni aron kal na ya tir lo ka hoi son de ani chuan chhoi tum thovem ni chiang le nge deuh sin min zot le fok engma soi tum bok si lawa min kaltira ka ngai lom dik takin ka chang ve mai ken rei thei thlot lo ka hoi son le a ka zam lu tuk bok si chu ka kut pha ka toy vat mai ka dang te chu rowa kan bo ro khi rit e mani Mr. Cavalier thulawa ka chet voi ni na ni ta
alom vak lawang thatakin na ka thok tia kein tiam na kang darkar tampo alaliam man lawang ka bo cheta der mai chu nia inuin thil ngai to chiam lo turin a hril lo chem ni min ti deuh khora inuin omdan moi zirtir bik lo chem ni ka trong khum ve sia kein sum le man talo ange yong ve bok e mani Liliana Aaron Tivin Shock Mr. Cavalier rum devin kamel vengat min hnuai chetur bik hi ni lo hrim chiang zetin min ron ena thoi sen min te ve viawaniang aran nui suk mai aipte zen na traina kut aran la chuakang akorban chu tom chavin nunglama asiam thapa ang min en ring chuin ron nai zel kati ngai na hrelo chuan chhuana tur kamel char kanin nei tel ka boi tul in ne tir ka tum lo viawasin le ka hoi son char ato pa chuan ama bok chu kalo in le chen ka om te chu atot up in chis khat vel kanin kara aom to tia ading ve ta sham Mr. Cavalier ngong chu kalo thlir le veu to ka kut pha te chu a thlan le hluam mai min en lo line thok kala le hal privacy an ti hi hriam trong kein sum man le talo room chu re duk mai hria e a ma se ma point he ai na ya kan nom to kha enga mai ngai lo kha zoi te na pun supang ka tak sapum chu amor ngal chuai na rim pa rak mai te chon min ti a zo don ka nei dewa om hian nga ya nei amoti mai tu re ne kha chu thil thleng palani kha kein soi fe na chu ke ngei point ka oi lo a thei chuan ka soi zum thei lo ka sale hut aron tho chuak hala ole a fair thokate ti hian a thaim atol nung dewang zo na min zo chu ka chang lo Frank POV Liliana chu ka thlek wang pe hel kol vak ka tum lo thil ti thei ve tak ka ni ang he din mun ka thlen chan po hi ani renga du ka nei hi chuan kalantir mai chen ka ming that na wang po in ka du chu ka nei ngei chen Liliana po hi ka du thu ka hril mayang min pa khuamang chu ka kalna pianga mei che ho om da na ne reilo te nuwa min lo ente ka ti a huna du reilo lutuk zoi te na phun sepa aron hoi chho hang kamiti la khop mai Liliana ka ti chona ron ming zau ko kang alo be sei lo lutuk ani mai the I hoi sen na hian min ne riawani min dai not pui dungem ko phoi po dik wa kein ring tok ve lom ka ki korip te chu ka zena Liliana POV Mr. Cavalier chu ka mil ko kang a Frank talutuki ka be sei phak ba kani wangin ka ngil deuh dup mai ka hoi son dei ka bianga sen le tron to dai not puya min som te chu ka phu thlot lo ka ngei to na chuan sambuangi ka som jok se ka ti char sambuangi ka som jok se o ka ti char khanu khan engma ni lo min ti ni kha sambuangi po ka mi noi thok ve thawania chu thil chiang takane Mr. Cavalier hi ka boss ani tlat ka chi patren tui vot devin min ron lei ang hian ka har zokang Mr. Cavalier hi ka pom ngam donem ni thok kala haka o ka thian khar bok Mr. Cavalier chu chiang devin ka ena zoi te dam deuh si in ka ti pal lutukani Mr. Cavalier ka thei lawang thil di ka ni lo ka soi zo rolin ka zak chem adik lo a ka thu soi chu min ron zot non le o ti pal lutuk min chan na po chungai thla zo man lovin man mo lutukin katlan chok zui nga lang Frank POV ka hril hei tak zet mei chen ka som na an hnol no ma saberani hi alang ka ngei zong ho hi zana hian an phur fal theya ka ban pha le fo chen Liliana hi chu dang lam tlat
Aril ruhi asoi chuak mai zela. Chu katan chuan thil thara ni ve reng e. Ka chet dani ka thla ka ngai do na ni heng. Ti dan thar ka duangang. Liliana hi minnar thailo turin ka siam nge yang. Liliana POV. Room ka thlen rolin bedroom a ka luta. Ka mai ka pi sok sok. Dar thalanga kein ena. Ka thoveng huay mai. Ka boss ne na in nim na hi ka du lo. Company a hian mi thar chau kala ni a. Thu thang ding lo deuh ka chung changa atan ka lau zek zek. Mr. Cavalier mit ka lo la ve ring chu nuam ka ti veng veng. Kein ring tok sot bok. Ka nol thaya wang chuan in chuang le tur ka ni ringot. Ama zokin min du thu soya. Ka lo nar thei chu lom takane. Nge na chang tu zok ka ni tlat. Ka mai ka pi zo chuan ka lu ka thing dewang. Ka nui le hak chen. Mut ha dam ka mamone. Kamila in kongka run kik chuan ka har lola. Kongka ka honga lut turin ka som ngal bok. Lekha min nu chia ka mua engki ma travekem. Kuma chuan kan trudu na. O akot sut ka han pe ya. Til khen dan chu kala ril vek kher lau. Ole atlai to view na a til vai chu kila. Helai chang lavak lova hian ei turan siam na mun ka ria. Ati chuan ka pum a ringal ruk ruk. Kan nui dun hok hok. Jeans le ki kordum thol ve deuh chu ka haang. Kamelia chu ka zuya. Elevator a kan chuka. Zo na kha ichang thalom lutuka. Karin sa re nga niya. Training kan nei le tura hian. Kan nor na sa don se niya. Jena kan boy lai takte ril to che ka ringa. Hetiang zele ni chuan nang may ni zin thuay nge yang. Thok tu kan in dei lo lai taka niya. Kamila chuan a soi fia mol mol. A thalom poi ka ti mielo. Nuam ka ti alom. Kanui vera vera. Building chu sanin restaurant lam kan pan. Zan hun tlai to avio ma se rom ko thlera chuan min la tam ang renga. Kanin kalpel zut zut mai. Restaurant lian vak lo chu minute som kal vela chau kan thlenga. Light chu eng vak lovin an chia. Thut na po chu anuam tok viau. Pizza lian deuh kan cha. An siam kan nga alain kan lo ti ti a. I chan sin min han rilte. Eng vanga he nai zom ngei ni. Kamila chuan min zota. Kadar ka chet zeu. Soi tur chu tam. Kanule pa fanei chun kania. Commercial a ka thok trina. Nikhat chu first class kan purte zinga mi. Ache moi lo lutuka. Min ti boi char chara. Moi lo takin min khoi boka. Top tura ka ril poi na ngai thadu lova. Ka thin rim lutukina maya tuin ka thea. Ngai dam dil turin min tia ka du big lova. Ka thona company sponsor tu ni wangin min nor lui tlata. Ngai dam dil na ka zia rolin ban na ka thelun ngal bok. Ka soi lai chuan ka nual deuh roi. Ril rutin nuam lo lutuk du su. Thil dik taka lo miti. Mani ta na ding ngam hin wanga sin. Ka chuang lutuk che. Kan pole mi lutakin ni e. Ka kutaran vuana. Min nui varavar. Min fui purusot. Nui chungin lu ka thinga. O ka lo me. Kay malam chu du tokang. Ichan sin minan ril thungte. Ka ti ang. Pasal ka nei toa. Phir unaw du takte nu ka ni. A phone chu phorin thalag min muang. Oi lalpa le an du lutuk. Kain sum thei thlod lo. Thalakan landanan ka ni ring thei se o. Kamila chu nui kera. Amita chun lungay na lang tiltlat. Na tho ngay lo se an bulahun manichak trinem. Fim kur takin ka zotang. Ka huang chin ka pelang ti ka lao. O ma se ka pasali puyang aya. Ama chau chuan cho mga alutukang. Chulova thok tu kan tlema. Mr. Cavalier bula tu man chuang du silova. Ka zui ring ang aya. Ma se training zo huna chuan min thak thei ngay ka beisay. Chim deuh hian ran nuya. Inga. Kachil ka hak lau chau. Ishialom, tlatum chungin nang chi ahaw lau chunini. Nasoy zo rolin pizza chu ron tlenga. Trap masaber ka ni bokang tiro. Atu soy chu atlak ka ti ema wangin ka zod lay sak kera.
Mr. Cavalier bula hi chuan ka che buai nuai zela ken su man thin ngang lovaneng ama ngei chimom ka ti thu ka soyani kha en la hi ti theinia isiem minan soila omang hi chu ni mi elavania ami zi hi danglam ve a biak vak tum lo la astrika engkim hi kal tluang se du ami zi hriat chen huna chuan a ol sot mayang karil ru ne tum takina ti a Mr. Cavalier chanchin hi isoi moi mai tero mei nei devin ka zota Camila chu aming kwal ral tite lili ka fati hi min han ngei to pui vela an bula hun ka man khat em hi thalak bok chu phor le a en le wang ole nangma chawin ka kalsan lawang che thore dan ka zong don nia ka ti ta rama alom ve mel viau kha thu soi tur ka ni lein pu cha char charem ni nui chungin ka zota starti ka hriat atang kha nia atia ka star lo bok o kaming phar dor isoyang chu ni mai ro se min nial boe tum to vak lavaniang pizza chu kan ei ta mol molang kan ei zo hotel lam kan pan le ang Camila chu hain bol masa ang min mang tha de kein bol velai chon kan na tho na masa ka thil ton chu ka ngei to chuwa ka kha mi ten om tak pa khan ka mul thi ti ding sung the ka om chu atot upang kein rin to na da tha ngai dam dil ka ngai mol mai ka midang chunga chon thleng ve lo se ka ti hle mai ka ngei to ngam to lo kha ai niam ka chon om to lo vila ka du ber mai